ngegama likaJesu Kristu, amen. Amen, amen. Mhlawumbe nje bazalwane, phambi kokuthi siqale ukufunda isifundo sethu engifisa ukuthi sibe sifishane, ake sithobisele amakhanda sivule nje ngomkhuleko. Tata nothando olumangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho ngegama likaJesu Kristu. Siyacela Nkosi xa sifunda ilizwi lakho, umoya wakho oyingcwele Nkosi usebenze ezinhliziyweni zethu Nkosi. Uze nokuphila Nkosi okutsha. Konke Nkosi okusidiscourageayo, konke Nkosi ukucinezela inhliziyo, ukuba Nkosi nje zingaboni ubuhle Nkosi bempilo siphe yona. Sometimes Nkosi kube khona nencingo Nkosi zokuba umuntu athathe impilo yakhe. Please Nkosi, zininzi izinto uSathana azifakayo Nkosi ezinhliziyweni zabantwana bakho. Please Nkosi Yesu, cela ungenelele Nkosi each and every time Nkosi sifunda ilizwi lakho, engathi nje Nkosi yonke le moya kaSathane ngalahlekelwa ngamandla. Siyakucela Nkosi ba ube nathi, siyazi ba Nkosi nawe uyakuthanda ukuba nathi. Siyazi ba Nkosi sometimes into ekugxothayo Nkosi indlela thina Nkosi senza ngayo. Cela usixolele Nkosi, ube khona phakathi kwethu. Ngiyacela Nkosi kakhulu unisebenzise njengomntwana kakhulu. Akho kanti Nkosi into engayithetha ezokunceda abanye abantu ngaphandle ukuthi Nkosi ivela kuwe. Please Heavenly Father, njengoba Nkosi lapha sonke sinqanele wena Nkosi, sinqanele umoya wakho ingcwele. Siyafuna Yesu ukhawuleze ubuye Nkosi, we really want to see you. Siyakufuna Nkosi kakhulu. Kodwa siyazi Nkosi there is still work to be done. Cela Nkosi silungise, sicela ngegama likaJesu Kristu seNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane, asivuleni incwadi yamaHubo chapter 77. Amahubo chapter 77. Sizofunda ngesanctuary. Sizofunda ngesanctuary. Isifundo bazalwane esibalekile kakhulu. But before mhlambe singene kuyona isanctuary, before singene manje kumaHubo 77, kunento engifisa siyibuke. Ngalento esiyenzayo namhlanje, even though siqalile this Sabbath, ngiyafisa ukuthi ngokusiza uNkulunkulu asipheli this Sabbath, siyaqhubeka nje so long as uNkulunkulu esipha isikhathi bazalwane. Kodwa ngiyabuka ukuthi isikhathi siyaphela ngempela. Kusona kwenzeka bazalwane ukuthi izinsuku zethu zokuhlangana kanje bazalwane ezincane kakhulu. So njalo masihlangana nathi uNkulunkulu angasiza to make the most. Sithathe konke singakuthola. Nengqondo zethu singavumi omubi azizulise aziselena le. Sayibona lo bazalwane? Ngoba kusenokwenzeka ukuthi izinsuku zethu zokugcina lezi sihlangene kanje. So uNkulunkulu ngempela size bazalwane. Bengicela ukuthi esifunda silonke sonke nje sikhulekele number 1 ukulikholwa ilizwi likaNkulunkulu. Baningi abantu abayaziyo into esiyifundayo. Abalazi ilizwi, bambalwa abantu abalikholwayo. Siyamkhumbula uJesu ekhuluma kuncwadi kaLuke chapter 18 verse 8. Akabuzanga ukuthi ngabe mangibuya ngilithola yini ulwazi emhlabeni. Cha. Wathi ngabe mangibuya ngilithola yini ukholo. And ukholo libonakala ukuthi lento oyifundayo uyenze. Ubonakala kanjani ukuthi uyayikholo? Siyabona bazalwane. So ipray number 1 uNkulunkulu asisize silikholwe ilizwi lakhe. Number 2, sizikhulekele bazalwane ukuthi uNkulunkulu asisize mangathi ingqondo nje yazula nobe yakhathala, simcela Nkosi ngisize ngibuye ngilalele.
ake before sibuke indaba ye-sanctuary ake sibuke nje okuncane ngalokho bazalwane esikwenzayo. Ake sibuke la. Do you know ukuthi lento esiyenzayo before siyifunde mhlawumbe? Do you know ukuthi bazalwane lento esiyenzayo manje esikhuleka sicela uNkulunkulu asisize asigcwalise ngomoya wakhe oyingcwele asilungise ukuthi senze umsebenzi wakhe sokuqede. Do you know ukuthi lento ayiqali ngathi? Siyakhumbula ukuthi bafundi bakaJesu uJesu wayikhulumile nabo athi lindani. Kunesithembiso ubaba senzile. Ubaba uzosigcwalisa. Kungekudala nizogcwalisa amandla asuka phezulu. Siyakhumbula bazalwane. Do you know ukuthi bazalwane sizofunda kodwa sazobona. Do you know ukuthi manje sikuleso sikhathi? uNkulunkulu ufuna ukuqeda umsebenzi wakhe. And bazalwane, ngiyafisa ukusho sonke lento siyizwe. Ngiyafisa nawo bonke abantu abazolalela bazokuba video bayizwe kahle lento. Ngalendlela esisebenza ngayo. Umhlaba bazalwane ngeke uqede ngale mliyalezo uNkulunkulu asinikeze wona. Siyizwa leyo nto? Sidinga bazalwane usizo ele-extraordinary. Nabafundi bakaJesu besebenza nje ngendlela eordinary babenge baqede lento bayifuna ukuyenza. And kathi makufika umoya ingcwele bazalwane kwabonakala kuphenduka abantu abawu-3000 ngosuku, 5000 ngosuku. Sayibona leyo bazalwane. And uNkulunkulu lento afuna ukuyenza manje. But before uNkulunkulu ayenze leyo nto, uNkulunkulu is looking for abantu abaready for umsebenzi wakhe, for ukusetshenziswa umoya wakhe oyingcwele. Ake sibuke ibhayibheli senzani while they were preparing. Mawufuna ukufunda monga lokho ufunda incwadi ezenzo nje chapter 1. Ake sibuke something. Ngiyithande kakhulu bazalwane. Ithi lana as the disciples ngifunda kwincwadi Acts of the Apostles page 36. Ngizifunda ngito le. Ithi as the disciples waited for the fulfillment of the promise. They humbled their hearts in true repentance and confessed their unbelief. Sezona bazalwane ukuthi abazithoba inhliziyo zabo. Bathi babebuka impilo yabo ukuthi abavuma uNkulunkulu bathi inkosi asikholwa. Do you know ukuthi la ukhulunywa ngabo la? Peter, John, Matthew, the disciples. Ukuthi abaqaba kumele baqale bazibona inkosi asikakholwa. Asikakuthembi ngendlela kumele asikuthemba ngayo. Bazalwane lento esiyifunda la ukuthi babe njani phambi ukuthi bamukele umoya oyingcwele. Yilento uNkulunkulu afuna siba yiyona before nathi sithola umoya oyingcwele. Ngale ndlela bawuthola nabo. Sayibona bazalwane. Okay. Ithi okulandela ithi like a procession, scene after scene of his wonderful life of impilo kaJesu passed before them. As they meditated upon his pure, holy life, they felt that no toil would be too hard, no sacrifice too great, if only they could bear witness in their lives to the loveliness of Christ's character. Says bazalwane, kuthiwa okunye babekwenza babecabanga ngempilo kaJesu. Njengoba uJesu angasekho nabo bayacabanga izinto uJesu abezenza. Bacabanga ama-sacrifice kaJesu. Then bacabanga final uJesu elenge esiphambanweni. Kuthiwa as becabanga lokho bazalwane, babona ukuthi hey, ayikho into esigangayenzi. Ayikho sacrifice enkulu kakhulu. If uNkulunkulu uthi senza sacrifice ethile, ayikho sacrifice ekumele siyibuke ngathi inkulu kakhulu. Kuthi ayikho into emele siyibona ngathi iyigugu kakhulu ukuthi singase siyishiye. Siyibona leyo nto. So long as nje kuzodumiseka uJesu, kuzovela isimilo sakhe ebantwini. Singenza noba yini. Siyibona le bazalwane. So uNkulunkulu esambulela ukuthi before abantwana baNkulunkulu bagcwaliswe umoya oyingcwele ngendlela uJesu ayefisa bagcwaliswe ngayo, kwakumele bafike kwisimo la bafile bona. Yabona umuntu mase ithi there is no sacrifice too great, and there is no work too hard. Yazi izinto kumele sizenze lento inzima lesenza kanjani. Base becabanga uJesu, bamfunda uJesu, bamcabanga until bazalwane bathi noba yini Nkosi. Simfunde bazalwane uJesu, simcabanga uJesu, sicabanga impilo yakhe, sicabanga isacrifice esenzele yona. Sifike kwipoint la sithi Nkosi noba yini othi ngiyishiye. Ngicela nje usizo lokuyishiya. Masingafiki lapho la sikafiki bazalwane. We are not ready. So that's why ngithi lokho esikwenzayo manje it's a start. Asiqedi manje. It's a start.
uNkulunkulu ufuna simnxuse bazalwane. The more they prayed, bafunda incwadi yezenzo chapter 1 verse 14, it they were all in one accord. It and they continued in prayer and supplication, baqhubeka bekhuleka for a period of about 10 days below besenza nje leyo nto kuphela. So as besenza leyo nto umoya ingcwele before umoya ingcwele abasebenzisi uqala bambulela uJesu, abambulela uJesu. The more bebona uJesu, the more bebona esi selfish. Esingamavila asifuna ukusebenza. Sayibona leyo nto ekumini usaphila. And as besibona lezo zinto, bacela uNkulunkulu ukuthi azisuse. Asiqhubeke sibuye uye bakubona. Ithi la nto lemfundo the red words nayo into bayibona. Ithi and how sincerely as becabanga uJesu becabanga nempilo yakhe nemfundiso zakhe ithi and how sincerely they sorrowed for having ever grieved him by a word or an act of unbelief. Ithi but they were comforted by the thought that they were forgiven. Says the bazalwane. Now ngiyethanda kakhulu le part. Lekuthi bazalwane labantu laba abafundi bakaJesu phambi ukuthi bamkelise umoya ingcwele kuthi abazisola ezibecabanga lo 3 years bebeno Jesu kuthi abayisola ngawo wonke amazwi abake bawakhuluma kuJesu ayebonisa ungamthembi uJesu. Ngaso sonke isono basenza bakhumbula ngiyacabanga ukuthi abanye bakhumbula bephikisana ukuthi umuphi omkhulu phakathi kwami nawe baze babe nesibindi sokubuza uJesu leyo nto ezibecabanga konke lokho ukuthi abazisola. So we see abantu bazalwane bezisola ngesono. Hayi ukuthi do you know uNkulunkulu bazalwane ufuna sifike ku point la mangenze isono mangicela intethelelo kuNkulunkulu angicela nje intethelelo so that mhlambe ngingashiye sogwena abanye bethu sicela intethelelo so that inkosi phela ngicela ngithethelele so that ngingene nje ezulwini. Sayibona leyo nto kwasekushintshile ukucela kwabo intethelelo. Babecela intethelelo ngoba babonile ukuthi lento imlimaze kanjani uJesu. Sayibona kuthi they sincerely sorrowed. Akazi kuba sincere ukuthi ngesizulu kodwa they were very sincere ukuthi ngokuqiniseka bayisola ngokuqiniseka hayi nje kuyisola kuyifake ukuthi ngiyazisola ngokwenza le nto yazisola I regret doing that. Lento imzubhlungu uJesu. So do you see ukuthi before umoya ingcwele ubasebenzise kumele uqale ubasebenze? Okumele uqale ubasebenze bona before ubasebenzise. Abanye abaningi bethu sifuna ukusetshenziswa singasetshenzwa thina. Akho kuzisola ngesono ngiyasiphinda nje isono mangathi nje kuvelise ibona leyo bazalwane. I spoke the last thing. So sibuye abafundi bakaJesu bazalwane bazithoba bavuma ungakholwa kwabo, they confess the unbelief lokuqala sibukile and sabuka futhi ukuthi ezibebuke impilo kaJesu. So ezibelide umoya ingcwele babefunda impilo kaJesu. That's why bazalwane ezisibeke sifunde umoya ingcwele lokho esikhumbuza njalo ukuthi kumele sifunde ngoJesu. And ngilonke izibali izincwadi kumele sizifunde masifuna ukufunda kabanzi ngoJesu. Matthew, Mark, Luke, John. Ibale incwadi Desire of Ages. Sizifunde bazalwane lezi ncwadi ngoba bazalwane yile nto eyenzeka kubafundi and uNkulunkulu akashintshi. Asiqhubeni la ukugcina engiyithandile le. Ithi the disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet men and in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ. Says the bazalwane ukuthi abakhulekela ifitness ukulungiseleleka ukuthi bakwazi ukuhlangana nabantu and usuku nosuku bakwazi ukukhuluma amazwi azoholela abantu kuJesu. This was one of the themes yomkhuleko wabo sithi inkosi. Sesiyabona ebona manje kungathi basebebona ngendlela babengakazi babone ngayo umnikelo uJesu awenzile ukuthenga abantu. Bathi labantu bafele nguJesu. And labantu kumele kube yithina sibashumayezayo ukuthi baye kuJesu. Labantu uJesu bathenge ngegazi. Seyibona leyo nto? Amen. Sengiyacabanga nje bazalwane. Into mayithengiwe umuntu omthandayo semhlambe la ngomngane wami uAndile. Ahambe ekhokha ilobolo.
eningi bonje uAndile ukhokhile Andile bene imoto adayisa imoto naku Andile wakhipha ama savings wakhe wakhokha nje ngithi uAndile waze wakhokha phela. And then mase ngizobazala icabanga ahambe mhlambe athume obabumkhize bayamkhomba bakhongi bakhe. Hayi babumkhize bayahluleka bakwazi ukubuya nomakoti. And mina manje bazalwane into engihlupha ukuthi lo muntu ukhokhile manje uphelele la ayikho into anayo seyibona leyo nto. So into sengiyikhulele ngicela ungipha amazwi nami nje kube ngithuma. Ngikwazi mangifike ngikhulume lapha kudedele lento ayithengile uAndile. Imali engaka. Ukhiphe yonke into anayo Andile akanalutho enyesele seyibona leyo nto. So babuka nabo ukuthi uJesu ayikho into angayidedelanga ukuthenga imiphefumulo yabantu. Kuthi and then kuthi bayithulile inhliziyo zabathi inkosi sisize. Imiqondo yethu iweak asikwazi ukukhumbula ilizwi lakho. Imlomo yethu iyabheda nje. Sicela usize. Sikwazi ukukhuluma nabantu labantu bathenge ngegazi. Can you imagine leyo nto? Bekhulekela ukuthi bakwazi ukuletha izoni kuJesu ozithenge ngegazi. Njalo becabanga manxeba kaJesu uJesu eleke esiphambaneni bathi inkosi sisize. Sayini bazalwane. Baba yabona nje now ningayizwa wrong akho litho wrong ukukhulekela imoto zonke lezo zinto noma umdina ifunayo imizi zonke akho lutho wrong ngaleyo nto ngoba yonke into ivela kuNkulunkulu. But ngicabanga babekhulekela lezo zinto. Into esemqondweni yabo imiphefumulo. Imiphefumulo. Yaqhubeka la ngiyayithanda le part le red words. It is putting away all differences, all desire for the supremacy. They came close together in Christian fellowship. Sayizalwane kuthi ababeke ecaleni konke obaxabanisayo ukuxabana nongazwani. Hayi ukuthi kube khona umuntu ethi umama usibanibani angimthandi ngoba yena uvelenze kanje. Hayi andifuni ukuvelenza kanje. Seyabona bazalwane babeke ecaleni konke lokho abantu babexabana abafundi bakaJesu baxabana from the time uJesu bathatha until can you imagine until usuku lokugcina. Siyakhumbula uJesu bageza inyawo. Lithi iBhayibhile before bageza inyawo ukuthi now there was a strife between them as to who should be the greatest. Babexabene. And you know my father Ellen White uthi sebehleli lapho sekumele bageza inyawo ukuthi kwakumthetho kwakuyicustom yakhona into ayisenziwa le. Ukuthi kule nto ye-foot washing bageza inyawo kakufike kulungiswe amanzi kulungiswe amathawula and then kwazi ukuthi kuzoza umuntu othile oyi7 aqale ukugeza labo abakhona bangewona ama7 seyibona lebazalwane laba ngathi bakhulu baphezulu seyibona leyo nto. Now as befikile bona ukuthi abafika ikhona ibasin akhona amanzi akhona amathawula but uthi akekho kubona wayifuna ukudlala le role ye7. Kuthi bebukele kanje emehlweni awungeke angigezi umuntu mina. Kuthi abethuka mabebona uJesu esukuma ekhumula ikhothi yakhe wathatha ithawula uJesu wazibopha ngale ithawula. This is the last day Jesu nabo. Before I crucified, this was the Thursday I crucified Jesus. This was the Thursday just before I'm crucified. I crucified the next day. Was Bob Jesus? Could they were embarrassed, they were shocked. That's why I want Jesus might feel go Peter, what Peter goes to Angezi. Come on, say about it, let the men of my yeah. But my baby is morning early just before morning alone get born. Good I say, put me the young and the old. Seven was alone. Kungabiko sidlala ngesikhathi nje basithi siyakhuleka kodwa kuthina kukhona umoya ukuthi omunye ufuna phezulu komunye omunye ufuna ukugqama kunomunye sayibona lebazalwane kuthi the desire for supremacy aseyiphelile nokuxabana kwasekuphelile bazalwane ngempela ngiyacela impela ukuthi uNkulunkulu ezesisiza with this prayer and fasting ukuxabana nokuba amagqubu zonke lezi zinto kusukela emakhaya aqale enze kanje umuntu aqale ekhaya aye emsebenzini aze nasebandleni makuthi kunomuntu aziyo ukuthi unenkinga naye ebandleni umuntu nje azi ukuthi
ukhonza uNkulunkulu yabona nje ngenhliziyo emhlophe. Lo ucela manje ucela ngenhliziyo enjani? Emhlophe. Ngisho noma ngaba uyasola awuqinisekanga noma ngabe uyasola nje ukuthi ubani wamkhuba. Ngiyasola lapha emzalwane. Kuzoba lula ekuthina abazalwane ngoba lento siyifunda sisodwa. So wonke umuntu uyazi ukuthi hayi lento into ekumele siyenze. Mhlawumbe kuyoba nzima ekhaya uma ukuthi khona abantu abasekhaya bangekho la. Umsebenzi uNkulunkulu afuna sikwenze. Siqale emakhaya, ukuthandana, ukuzwana. Because otherwise sidlala ngesikhathi uNkulunkulu akashintshi bazalwane. Lento wayenze ebasebenza ezinhlizweni zabo. uNkulunkulu sitshengisa ipattern ukuthi umoya oyingcwele awuzukwazi ukusebenzisa umuntu ongekho nje. Umuntu osafuna kuvele yena. Umuntu osobamba amagqubu. Phela iministry esinikeze uNkulunkulu through umoya wakhe oyingcwele. Mayikhuluma ngayo uPaul. Ku 2 Corinthians ku chapter 5 ku verse 20 uthi uNkulunkulu has given to us the ministry of reconciliation. Siyakhumbula? It verse 19 it is to which that God was in Christ reconciling the world unto himself. uNkulunkulu ayekuJesu ebuyisela izwe kuyenze yabona leyo nto kuthi then wasinika nathi nenkonzo yokubuyiselana the ministry of reconciliation. Kungathi thina sinikeze leyo ministry yona into ekumele ngaba siyenza kakhulu kodwa ihlula thina kuqala. Sebona leyo bazalwane umechanic uthi la umsebenzi wokulungisa izimoto kodwa kwawena lezimoto ezilimele. Sebona leyo bazalwane thina njengoba sihleli lana we are ministers of reconciliation. Bekumele ngaba ukuthi abantu mase behambe wonke ama psychologists behluleke ukusolve izinkinga zabo ukuthi hey ake sifune umuntu omsabathi. Labantu laba baya specialize ku reconciliation. Yinto abayinikwe izulu. Thina sisitshela nje sinike zoyisabatha kuphela. Sayibona bazalwane so siyathola la ukuthi nabo as they given the ministry akumele nabo kubona ingabi kuxabana kubona. Okay. Hey, iyodwa nje but if they came together, they came close together in Christian fellowship. So into ekumele siyenze lebazalwane. Into ekumele siyenze lesisakhumbula ama quotations. Singayifunda nje le chapter, very powerful chapter. Kwincwadi Acts of the Apostles igama le chapter uPentecost. Iyambula nje kakhulu bazalwane. I think chapter 4 chapter Pentecost. So siyazibona lezi zinto esizifundile ukuzithoba to confess your unbelief. Ukufunda impilo kaJesu. Uyifunde uzifika ku point la uthi mawubuka uJesu nesacrifice ayenzile. Mawubuka umsebenzi awenzile uJesu engaphumuli inkosi yezulu. Uyena umuntu okumele ngaba nje uyin comfort nje eyinkosi akonanga nokona. Siyabona leyo nto. Kodwa akekho umuntu osebenzele ngenxa yesono njengoJesu. And esikubuka lokhu ekumele ngabe yenze ukuthi ayikho sacrifice enkulu kakhulu awukho umsebenzi onzima kakhulu. Ngizwe masikhuluma ngokuphuma siphumeni la emadolobheni bazalwane sizobona mase sifunde mina we need to leave the cities. But abaningi bethu kunzima kakhulu. Siyabona leyo nto. Sithi kunzima kakhulu. Abanye bethu bathi hayi Nkosi mangifike emakhaya mhlambe ngiyovangela kanjani ngibhizi ngiyavangela. Siyazibona zonke lezi zinto bazalwane. Kanti bazalwane uNkulunkulu mayithume endaweni. Uyena suke sazi uzofika uvangele kanjani. Siyabona leyo nto. Samkhumbula uPhilip, dinoma ufunda incwadi yezenzo chapter 8 verse 26. Mhlamba sike sifundele leli verse ngilithandile. Hey. Yabona bazalwane. Sengiyabuka ukuthi sengivile ngala kule preparation. Just masayiqeda le part bengifuna siyiqede. Aseni kwizenzo chapter 8. There's something ngifuna siyibuke bazalwane. Siqale verse 26. Ngiyithandela kakhulu le. Kepha ingelosi. Yes. Ihloko sithi uphenduka kwenduna yase-Ethiopia. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipi yathi suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlele Gaza yona iyihlane. Sesibambeni lapho mangivukile. Sesibambeni lapho. Bazalwane kuthi akaphume eJerusalem kwiCity aye kwindawo eyihlane. Siyabona leyo now ehlane ngeke ulindele kuthola abantu angisho. But notice ukuthi Philip wenzani. Verse 27.
wayesesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopia umthenwa isikhulu sikaKhandaki inkosikazi yase-Ethiopia ebiphezu kwengcebo yayo yonke ibifikile eJerusalem iza kukhuleka. Sibambeni lapho. Lithi iBhayibheli la ku verse 27 wasukuma wahamba. And ku verse 26 manje ngiyafuna verse 26 uPhilip akatshelwanga ukuthi makaye lapha ehlane ngoba uzoyohlangana nobani. Kuvela ukuthi hamba ehlane wena. Yena uyibona lento yom-Ethiopia mase ifika ehlane ukuthi hawu kunomuntu la. And then from lapho watshelwa futhi nokhona ukuthi kumele enzeni. Seyibona le nkazalwane. Imagine if wathi inkosi awu ngiyofuna lapho. Akunabantu lapho. Nawo abantu bagcwele la edolobheni eJerusalem. Seyibona leyo nto. Kanti mawufuna uzizimphefumulo. Mele wenze lento oyitshelwa uNkulunkulu. uNkulunkulu mayithi phuma edolobheni. Amen. But kade siyifunda bese ngidlula nje kulo point bazalwane. So ipoint engikulona bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu ufuna simlalele. uNkulunkulu usebenza thina before asisebenzise thina. Siyabona nje kumele sizisebenze bazalwane. Kuningi bazalwane. Isono ukuthi hayi angisakhulumi ngendaba yesono. Kuthi bayicabanga isono bacabanga bacabanga ngamanxeba. Bacabanga uJesu eshawa. Kudlalwa ngayo uJesu inkosi yamakhosi badawu ngeke. Ngono ngife. uPeter lo wayesaba ukufa azaphika uJesu. Wagcina seyibulewe. Ngoba isidawu ngcono ngifuna ngimphi uJesu vele nengibulale. Siyabona lento bazalwane. Umoya ingcwele mase ukusebenzile. And then ukusebenzisa. So bazalwane siyakudinga ngempela lokho. Now asiyeni ke Psalms 77. Ngicela le micabango ingasuki kuthina sizomane nje esiqhubeka sifunda simane siyirepeater. Ngoba nayo into esiyidingayo. Le sanctuary izosisiza ukufika kulento le. Nayo into esiyidinga kakhulu. Siyakhuleka ukuguga amadolo bazalwane. Kuphele easy. But masingekho nje asikhohlwe. Baningi abantu ngisho noBalaam siyakhumbula uBalaam babekhuleka nabo. Kodwa inhliziyo zabo zibe zingaqondananga nentando kaNkulunkulu. Siyakhumbula? Uze uthi hayi ngilindeni la ngisokubuza uNkulunkulu. uBalaam mawufunda kuPetrus and Prophets kodwa waseyivele sazi ukuthi labantu lababusisiwe uNkulunkulu. uNkulunkulu wasemthenile before kuze kufike nabantu laba bethunywe amaMoabites. Uyozikhulekisa into angayazi. And then uNkulunkulu amtshela hayi ngoba ungeke ubaqalekise labantu babusisiwe. Hayi abatsheni bahambe. Bakufika abanye still usakhuleka futhi. Imkhuleko enjalo bazalwane usukuzidlalela nje ngezi. Ngoba umkhuleko phela umkhuleko is not for the purpose yokushintsha uNkulunkulu umqondo. Siyayizwa leyo nto? Umkhuleko ushintsha uNkulunkulu ushintsha thina. Alright, asikangeni indaba yomkhuleko sisazofunda zalo brother Andy sisazofunda umkhuleko manje. Asini sithe Psalms 77 angisho. So ngizama ukuthi bazalwane singazilambisi. Sifaste kanje asikafuna ukuhlukana nesono. Asikafuna ukwenza exactly uNkulunkulu into ayikhulumayo athi siyenze. Kuyazwakala ukuthi bazalwane uNkulunkulu ave bazalwane uNkulunkulu. We don't understand. uNkulunkulu ngawo konke lokufuna ukusiza thina. uNkulunkulu uyazi kunabantu abahluphekile. Abanye ke benze lutho ngeinhlupheko zabo. And uNkulunkulu uyazi ukuthi bukhona ubumnandi obuzayo very soon. Ufuna nje uNkulunkulu ukuthi asisebenzise sidlule kulomhlaba. Ngoba sikwazi ukuthola ubumnandi obusilindile before kwenzeke lo msebenzi lesifunda ngawo. And lo msebenzi awukwazi ukwenzeka thina singalungiswanga for lo msebenzi. Siyabona bazalwane. So konke uNkulunkulu kwenzela thina. Konke. Psalm 77. Let's read. Okay, guys, from verse 13 and then the 15. Let's do it. Indlela yakho uNkulunkulu isebungcweleni. Ngubani onguNkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu na? Wena unguNkulunkulu owenza izimangaliso. Okay, ngithi verse 13 no 15. Sewufundile 13 yabo. Yebo, 16 ke manje. Okay, before ufunde mamshozi. Lana ku verse 13 lithi iBhayibheli ngeEnglish,
thy way, O God, is in the sanctuary. Sayibona lento bazalwane? Ithi indlela kaNkulunkulu isebungcweleni ikwi-sanctuary. Lento siyifunda manje, that's how ngizozama short. It's just an introduction e-sanctuary. Sisazoyifunda ke siyibone bazalwane. Manje nje introduction si-understand isukela kuphi indaba ye-sanctuary. Yini leyo? Kuthiwa indlela kaNkulunkulu ikephi? Isebungcweleni. Now, verse 15 iyasitshela indlela yani lena. Makuthiwa your way, O God, is in the sanctuary. What way? The way of doing what? Ake sibuke in verse 15. Wena unguNkulunkulu owenza izimangaliso. Amandla akho uwazisile ezizweni. U15 uthini? Ngengalo yamandla wasindisa abantu bakho, amadodana kaJakobe noJoseph. Amen. Ithi verse 15. Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Sayibona lento bazalwane. So lana makuthiwa indlela yakho uNkulunkulu isebungcweleni, your way, O God, is in the sanctuary. Indlela ekukhulunywa ngayo indlela yokusindisa. Context la kukhulunywa ngani? Ngensindiso. So indlela kaNkulunkulu yokusindisa umuntu. uNkulunkulu uyambule kuphi? Kwi-sanctuary. Sayibona lento bazalwane. Amen. If as we understand the sanctuary, yes, we understand indlela yensindiso. Yes, we understand indlela yensindiso. Sizobona esifunda bazalwane. We will not understand it. And bazalwane, monga understand indlela yensindiso. Yebo understand iBhayibheli lonke. Buka la, basicela sibukeni la. Ku-education page 125. Ithi lana the central theme of the Bible. The theme about which every other in the whole book clusters is the redemption plan, the restoration in the human soul of the image of God. Kuthiwa bazalwane, into iBhayibheli lonke maliphelele likhuluma ngayo yini? Insindiso, ukusindiswa kwabantu. Sayibona leyo nto? From Genesis to Revelation kukhulunywa ngani? Ngensindiso. Kodwa manje uNkulunkulu uthe indlela yensindiso ikephi? Ikwi-sanctuary. And the Bible ikhuluma ngensindiso. So in order to properly understand the Bible, we understand the sanctuary. Like the sanctuary sinikeza ipattern. Ayesibukeni bazalwane la. Ithi lo muntu understand lento le sanctuary okanye lensindiso. Ithi whoever understands this, he has the key that will unlock to him the whole treasure house of God's word. Sayizwa leyo nto? Amen. Kuthiwa umuntu understand bazalwane lento. Kuthiwa unokhiye. Ozo unlocka the treasure house yelizwi lonke likaNkulunkulu. So without the sanctuary there is no key. Sanctuary ukey. So must understand the sanctuary, so understand the ilizwi likaNkulunkulu. Yabantu ngisho even nencwadi yokugcina eBhayibhelini incwadi esambulo ikhuluma ngesanctuary. Bayakhumbula uJohn uMambulo mayibona kwincwadi esambulo chapter 4 abone uthi uyabona isibani eziwu7. Siyabona leyo nto. Ukuze wazi ukuthi ubona ngephi kweyiphi indawo ezulwini, kumele wazi sanctuary. Siyabona lento bazalwane. Akhuluma incwadi kaJohn, kwincwadi esambulo chapter 11 ukuthi ubona manje sekuvuleka indlu engcwele, and lapho seyibona manje umphongolo esivumelano, the Ark of the Testament. Monga sanctuary awazi ukuthi ubonaphi. Esiphi leso stage. Siyabona, so kuningi nje bazalwane. Sanctuary ukhiye, ngicela siyibambeni ngempela. So sanctuary yini? Ukhiye. Sanctuary ukhiye. And the sanctuary yambula indlela kaNkulunkulu yokusindisa abantu. Sayibona leyo nto? All right. Bazalwane, yazi ngosaba sikole kujoyelanga ukuthi abantu babuza imibuzo nani okanye ba comment. Kodwa ngoba siyafunda njengoba ngijwayele ukwenza njalo masifunda bazalwane, makunomuntu onophawu especially comment ezifunda. Umuntu nje angaphakamisa asho angasheli ngaphakathi makunento emshisayo esifunda nje asho ukuthi nayi into mina engithintayo kulento sanctuary, nayi into engithintayo ngale ndaba ye preparation. Ake siyeke bazalwane ku Psalm 63 kunento engifuna siyibone enye ngesanctuary. There's something else engifuna siyibone. Oh bazalwane lena ngiyayithanda. Amahubo chapter 63. Sesikhona? Okay, simbonga uNkulunkulu. Amahubo 63. Ngicela bazalwane sifunde from verse 1 to 3. Yo.
uNkulunkulu wena unguNkulunkulu wami ngiyakufuna ekseni umphefumulo wami womenga wena inyama yami ilangazelela wena ezweni lomileyo eligagadekileyo lapho amanzi engekho khona kanjalo ngikubheka endleleni engcwele ngibone amandla akho nenkazimulo yakho ngokuba umusa wakho umnandi kunokuphila izindebe zami ziyakudumisa. Amen. Cela ukubuza bazalwane, according to verse 2 uDavid uthi uNkulunkulu umbheka kuphi? Endlini yakhe engcwele. Okay, mayifika lapha endlini engcwele yini ayibonayo kaNkulunkulu? Nane namandla kaNkulunkulu. Okay, verse 2 inkazimulo bazalwane yini kambe? Sake safunda lokho bazalwane. Iglory yini? Iglory kaNkulunkulu yini? Khona soyo ukuthi angaphamisanga. Yebo. I-character noma isimilo sikaNkulunkulu. Sayizona bazalwane, mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi iverse eliphi limbonisa leyo nto, ungabhala u-Exodus chapter 33 ku-verse 18 la uMose ekhuleka kuNkulunkulu ethi inkosi ngicela ukubona inkazimulo yakho. Sayibona leyo nto. uNkulunkulu athi kuMose ngizokubonisa ubuhle bami noma ukulunga kwami. Iyona glory kaNkulunkulu leyo. And yaqhubeka futhi ubhale nenye futhi ngabhala u-Exodus chapter 34 ku-verse 6 la uNkulunkulu wasembonisa uMoses iglory yakhe wamambulela i-character yakhe. So iglory i-character. So uthi uNkulunkulu lana into esizoyibona masiya kuyena masiya kwi-sanctuary yakhe i-character yakhe. Do you see that bazalwane? Now ngicela ukubona usengibuza nje ngoDavid angabuza ingathi uDavid. Okay, ngizawona sabuzana lamavesi enamwe ngishesha kakhulu. Ithe Exodus 33 verse 18 elinye ngishilo, and then the next chapter Exodus chapter 34 sura nje verse 4 to 6. Yeah. All right. Lokho bekuvela ukuveza nje ukuthi iglory yini? I-character. So mayithi ubone iglory endlini kaNkulunkulu engcwele, ubone i-character kaNkulunkulu. Kunento esiyibona i-character kaNkulunkulu bazalwane. And asibone ukuthi lento yebo. Amen. Nginokubuye ngidideke ngithathe ngathi inkazimulo i-light ngoba nginokuthi God is light irepresenta uNkulunkulu ucela ukukhanyiselela wona. Yeah, iglory kaNkulunkulu can also represent i-light bazalwane. Njengoba uNkulunkulu mayivela kube khona ukhanya. Yebo, that's true. That's true. Ukhanya nawo. But sengisho ukuthi uDavid lana mayikhuluma, I don't think ukhuluma ngokukhanya akubonile. Sayibona leyo nto. Ukhuluma ngecharacter ayibonile kaNkulunkulu sizoyibuka. Siyabo? So lama verse la ngwashilo aveza iglory kaNkulunkulu as i-character kaNkulunkulu. Na elinye verse ukuthi maningi bazalwane bengafuna ungena indaba ye-glory ne-character. But nelinye masifuna ukulazi futhi 2 Corinthians chapter 4 la uPaul esisha khumbula esisho ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ibonakala kuphi? Ebusweni bukaJesu Kristu. Lapho usuke ngakhulumi nge-light, usukhuluma ngesimilo sikaNkulunkulu. Sayibona leyo bazalwane? Okay. Now ku Hebrews it's fine. I think 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Kodwa nje mawufunda chapter 4 siyoyibona. So the glory of God is his character. Character similo sakhe. Yebo mna. Amen. Mina ngibona ngathi ukukhanya lokushoyo ukukhanya kaNkulunkulu kuyakhanya nakumina, kukhanya kwethu phambi kwabantu. Lo kaNkulunkulu ukukhanya namfanele ngizokukhanya. Amen. Ngibonakaliso uJesu mina. Amen. Amen. Nabazalwane 90 esasibukile so far zi2. I-sanctuary yambula insindisa indlela yokusindisa, and then i-sanctuary yambula isimilo sikaNkulunkulu. Now according to verse 3 umuntu mase isibonile ngempela isimilo sikaNkulunkulu yini enzeka kuyena. Ofunda verse 3 bazalwane, asifundeni verse 3 into enzeka kuDavid. Psalm 63 verse 3 Ukuba umusa wakho umnandi kunokuphila izindebe zami ziyakudumisa. Siyabona lento bazalwane, the English it because your loving kindness is better than life. Siyabona lento bazalwane, indlela ayibona ngayo ebuka ku-sanctuary ebuka ku-sanctuary athi uNkulunkulu umusa wakhe noma uthando lwakhe
lungcono ngisho ukudlula ukuphila uqobo. Ngamanye amazwi wafika kwipoint lathi ngangcono ngihlukane nokuphila kwami nokuthi ngihlukane noNkulunkulu. Seyibona bazalwane? And do you know ukuthi sonke siyadinga ukuthi sifike kuleso stage? Kakhulukazi thina esiphila kulesikhathi esiphila kusona. Anidingi bazalwane ukuthi ngimtshele ukuthi kuzoyenzakalani. Kade sifunda. Siyawazi uMatthew 24 uverse 7 lo ositshelayo uverse 9 I mean ositshelayo ukuthi sizokhaphela osizini sibulawe sizonde izizwe zonke ngenxa yegama lakhe. Na ukuthi the sanctuary iyasiza ukuthi sifike kwisimo la sithi Nkosi unento engiyibonile edlula ukuphila uqobo. Ngono ngihlukane nokuphila umuntu ngihlukane nalento. Sayibona ukuthi bazalwane ngithi mangibuka njena namavesi lawo esifundayo ngibuka kusho ukuthi essentially uJesu uqobo lwakhe. Amen. 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 Essentially sizazayibona sifunda. Asambe nani abantu bazalwane ngathi ungahambi fast lane. Kanjani nani? Amen. Konele sinothola la ekhaya. All right bazalwane. Ngijahe nje. Essentially sukela kuphi? Essentially sukela kuphi mhlawumbe? Yazi before nginginokuthola ukuphendula. Before nginokuthola ukuphendula bazalwane. Okay, phendulani. Essentially sukela kuphi? Yebo yosisi. Isukela kuphi? Ezulwini. Okay, that's a powerful answer bengalindelanga. Yebo. Isukela kuphi? Ezulwini, isuke ezulwini. Okay. Likhona iverse. Akhona amavesi. Okay. Yeah, akhona amavesi saza yakona. Ngoba umunye essentially isukela kuphi bazalwane la iqala khona. Mhlambe ke ayisa uma mndaba azame naye and then sisheshise sibhala. Abanye ukuthi isukela eqaleni wezwe laqala labayo izwe la eqaleni kaNkulunkulu. Okay. Okay. Ebazalwane ngiyangidida. Ngoba nikhuluma ngale sanctuary sezulwini. Mhlambe kumila ngithela emhlabeni. Bazalwane uthi ke kuyona. Sike sifunde nje siyaxoxa manje. Siyakhumbula incwadi kaGenesis chapter 2 uverse 16 no 17 la uNkulunkulu ebeka umuntu ensimini yaseEden and then uNkulunkulu amnikeza umthetho umuntu angisho ethi ungadla kuzo zonke izithelo la ensimini kodwa kulesithelo lesihlahla ungadli ithi ngoba ngalosuku udla ngalo uzokufa ukufa siyakhumbula fast forward chapter 3 siyathola kusukela kuverse 6 to verse 9 siyathola umuntu uyadla kulesihlahla kulezithelo uNkulunkulu athe angadli kuzona siyakhumbula and then into elandelayo ukuthi umuntu lana uyazibona ukuthi iBhayibheli uyazibona ukuthi unqono then akhe ahlanganise amaqabunga omkhiwane siyakhumbula azenzele izibhinqo ama-aprons umuntu into esiyitholayo kuverse 8 lithi iBhayibheli uNkulunkulu bezwa izwi likaNkulunkulu lisiza kubona esilanga selishona and lithi iBhayibheli bazifihla Adam no Eve bazifihla from the presence kaNkulunkulu siyakhumbula lokho bazalwane bazifihla i-presence kaNkulunkulu and then uNkulunkulu wakhuluma wamemeza ukuthi Adam uphi na Adam where are you liphoza lapho kancane bazalwane kunezinto esizibonayo la chapter 3 ezenzakalayo njalo uhleli ngibusisa chapter 3 mangufunda the first thing bazalwane engibusisa kakhulu is that makungena isono kuAdam noEve mayingena isono kubona bazalwane uNkulunkulu akayishintsha ibehavior yakhe sibone leyo nto mofuna uverse 8 ukuthi uNkulunkulu uyaye uyobavakashela sibona leyo nto njengoba bevamise ukwenza akashintshe nokwenza kwakhe but mayifika uNkulunkulu sekushintshe bona ufika manje akasabatholi bemlindele ngendlela bebejwayele ukumlindela ngayo bejabulile bethi sekuzofika uNkulunkulu ufika manje bese ezihlahleni becashile Dingisiza bazalwane ilesson engifuna siyithole la ukuthi isono asishintshe uNkulunkulu isono sishintsha umuntu siyabona bazalwane uNkulunkulu yakubeka bathanda with the same way ngothando oluvuthayo uyabathanda but sekushintshe bona basamfuni inxa yani
yesono. So if isono asishintshi uNkulunkulu sishintsha umuntu, that means nevangeli mele lishintshe bani ivangeli? Umuntu. Amen. Isiphambano mele sishintshe bani? Umuntu. Do you know kunabantu abazitshela isiphambano sishintshe uNkulunkulu? Bazothi uNkulunkulu eOld Testament uNkulunkulu onolaka, kodwa mase kufika uJesu washintsha uNkulunkulu. Sesiyambona seyinothando. Engekho leyo bazalwane. uNkulunkulu akasithandi because uJesu sifela. uJesu wasifela ngoba uNkulunkulu esithanda. Kanti lithini izwi? Lithi for God so loved the world that he gave. So kwaqala kube khona uthando before kufa uJesu. So isono sishintsha umuntu. Therefore kwinsindiso kumele kushintshe futhi umuntu. Sindisa ishintshe uNkulunkulu. That's why siyazibona njalo siphetha ukuthi noma ukhuleka ushintshe uNkulunkulu. Siyazama ukuthi ukushintsha uNkulunkulu. Yithini ekumele sishintshe. And yabona uGenesis chapter 3 kufundisa eziningi. Mawukuthi ubambe ivangeli kunomuntu okufundisa ivangeli and kwivangeli akufundisa lona ayikho nje into ekumele ushintshe nokuphila kwakho. Azikho izinto okumele uhlukane nazo. Kumele wazi ubambe ifalse evangeli. Ngoba isono sashintsha umuntu and ivangeli kumele lishintshe umuntu futhi. It must undo leyo change. Ivangeli lithi hayi yonke konzeni uzothula vele uvume nje ukhona into efuneka ukuthi akudingi ukuthi ushintshe ulokuthi ifalse evangeli ezeno Sathane. After uNkulunkulu seyomfuna umuntu engamtholi. uNkulunkulu uyakhuluma. Lamazwi awakhulumayo uNkulunkulu bazalwane lapha I think verse 9 la ukhuluma kuona. Ngamazwi wokuqala abhaliwe eBhayibhelini akhulunywa uNkulunkulu mase kungene isono. These are the first recorded words after isono. Adam, where are you? Yabona akona amazwi ukuthi Adam ngekuzokubulala wenze lento. Ngamazwi wosizi. Ngamazwi wokucinga okufuna umuntu, the words of seeking. And now ivangeli bazalwane. It's God seeking after man. uNkulunkulu elandela umuntu. You know uNkulunkulu siyabazalwane izindawo uNkulunkulu asuse kuzona indlela esibabi ngayo. Kodwa uNkulunkulu uyasilandela. Umuntu mase isindile yena angazincomi ukuthi hey mina uNkulunkulu ngamfuna kaze ngamthola. Wena mase usindile usuke sawuresponde kwi-seeking kaNkulunkulu. uNkulunkulu umuntu obekufuna wade waresponda wena. Seyizwa lento bazalwane. Ivangeli lelo uNkulunkulu efuna umuntu. Fast forward futhi bazalwane. uNkulunkulu uyakhuluma kuverse 15 athi uzofaka ubutha between umuntu nobani noNkulunkulu. I mean umuntu nenyoka ukhuluma noSathane. Now ngifuna ngisicabangele. Uverse 15 nothi uNkulunkulu uzofaka ubutha between uSathane nomuntu. Okay. If kune fridge if ukwenza isibonelo bazalwane esizosikhanyela kahle. Uma ngaba ngithi mina ngizosusa ifridge lapha ekitchen ngilibeke phandle. Ngizosusa ifridge ekitchen ngilibeke phandle. Leyo nto ikutshenani ngefridge ukuthi likephi ngaleso sikhathi ngikhuluma. Likephi? Lisekitchen. Siyabona leyo nto? Ngoba lento engiyishoyo i-future tense ngithi ngizosusa ifridge. So it means while ngisakhuluma ifridge lisesekitchen. And ngizolisusa ngilisusa ekitchen ngilibeke kuphi? So uNkulunkulu mayithi ngizofaka ubutha between umuntu nenyoka noma umuntu noSathane. Leyo nto isho ukuthini isitshena leyo nto bazalwane? Zandla phezulu. Leyo nto isitshena bazalwane yebo ngitho. Yinto yebo ngamanye amazwi yini isitshena leyo nto ngobutha between umuntu noSathane. Shuthi isitshela ngesikhathi ekukhuluma bebungekho ubutha. Amen. After kungena isono kwakungekho ubutha between umuntu noSathane. Umuntu was in agreement noSathane. But uNkulunkulu wenza isithembiso esimangalisayo ukuthi uzofaka enhlizweni yomuntu ubutha noSathane. And lokho uguquka lokho. Uguquka ngempela ithi when umuntu seyisitha noSathane.
umuntu seyasizonda isono. Leso sithembiso kahle sikhuluma leyo ukuthi uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzosenza sizonde ini isono. Bazalwane, ngicela ukusho lokho. Umuntu angaphenduka. Senza leyo nto esesenza elothi umuntu angaphenduka ayenze zonke ezinye izinto kodwa mayengakasizondi isono. Usesebungozini. Umuntu akashiya isono ahlukane naso kwesikhashana. Kodwa hayi sekuphelile 2 weeks 3 weeks engasenzi isono. But so long as kusekhona ngisho noma uthando oluncane enhlizweni yakhe for isono, lo muntu usebungozini. uNkulunkulu bazalwane afisa ukuyifaka thina sonke yini? Inzondo yesono, ubutha between umuntu noSathane. So umsebenzi wesiphambano wangekona kuphela ukuthi sithole intethelelo yezono, ukufaka inzondo yesono ezinhliziyweni zethu. Athi umuntu mayisibuka isono ebekade senza, asibuke manje ngamehlo ahlukile. Angasibuki nje asikhalela athi ngiyekhalela yanto ukuthi ngisisi, kodwa ngiyekhalela. Seyibona leyo nto? Yebo ngenze ukuthi umuntu mayisaqala kusenzeka kanjalo. Into isekhona enhliziyweni. But masazi lento, masazi leli verse. Sesiyazi inkosi kumele singabikho satisfied ngaloko. Kumele sikhulekele ukuthi uNkulunkulu afake inzondo enhliziyweni yami for isono. Abanye babuza bathi isono yini? Umuntu omnyaphendule athi hayi isono phela ukubulala, ukuphinga, ukuphulisa abantu konke lokho. Siyabona leyo nto? That is true. Qamba amanga umntshontsha. Bangicela ukubuza abazalwane, uAdam noEve babulala abantu. uAdam noEve babaphinga kuphi? Siyabona lo bazalwane. So sizidinga basenze zonke lezi zinto. Into abayenza nje bona badla into uNkulunkulu athe bangayidli. Kwangena isono. Ngamanye amazwi isono ukwenza into uNkulunkulu athe ungayenzi. Singazibaleli ukuthi ngithi mina ngizibalela imithetho eyishumi kuphela. Mangenza into uNkulunkulu athi ngingayenzi, isono leso. Ngamanye amazwi uNkulunkulu into afuna ukuthi sizonde more than ukweqa nje imithetho ethile ebhaliwe. uNkulunkulu ufisa sizonde ukwenza into angayifuni. Siyayizwa bazalwane? Ngizonde ngithi ayabona lento ufuna ungenzisa yona uNkulunkulu akayithandi lento. Ana angiboni siyoyenza singasebenzisana kahle. Mawenza kanje. Yabona masonde isono bazalwane. Asikwazi ukusihleka kube ijoke. Kodwa into esihleke siyikhuluma nange TV. Tuyisibazalwane ukuthi ngempela lento uSathane ayenzayo ngokufaka kuma television zonke lezi zinto. Ufuna ukwenza sure ukuthi le nzondo uNkulunkulu afuna ukuyifaka enhliziyweni zethu for isono ayibikho. Kuma TV sibukela ukuphinga, sibukele iPride, ivezwa kwisports, sibukela abantu besilwa kwisports, sibukela abantu besilwa kuma movie bethubula zonke lezi zinto. Awukwazi ukuyizonda into lokuyibona njalo kanjalo. Entertain. Sayibona leyo nto. Ngicela ukubuza ukuthi ke okay naku sengilimazile umzalwane omunye. Ngifuna ukucela intethelelo kuyena. Ngabe ukuthi mangiya ngiyocela intethelelo. Ngibuka kanjena ukuthi intethelelo awukwazi ukuyicela if ungakaboni, ungakayizondi lento oyenzile kumzalwane. Ngiyazwakala. Ngoba usuke ungazisoli ngayo. Siyibona leyo nto. Uyacela nje intethelelo. Kodwa inhliziyo yakho ukuthi ayimali ithuba ngiphinde ngiyenze leyo. Siyibona leyo nto. That's why bazalwane i-repentance kuze ibe yi-true repentance. Kumele umuntu asizonde isono. Because otherwise angifuni singene indaba ye-repentance. But nje mawufuna ukufunda ngayo kabanzi u2 Corinthians chapter 7 la uPaul ekhuluma nge-true ne-false repentance. Do you know what ikhona i-false repentance? And ngizosho bazalwane iqiniso abaningi bethu siwa kuleli side le-false repentance. Into ngisayithanda kodwa ngibeka nje ngomzimba ukuthi inhliziyo yami iselapha ya. 2 Corinthians ngicabanga ukuthi moqala nje ku verse 10 wehla nayo. Oh, chapter 7. Sorry, I'm showing you chapter. Now, bazalwane, true repentance, and this is true repentance. uNkulunkulu afuna ukusipha yona. Okay, guys, bona izandla, I will do this. Ithi ngisheshe ngivale and then ngithathe izandla before sikhuleke futhi. Because ngithanga ngifuna ukuba mude. Kodwa ngivele ngibekhe it away. It's fine. Yini bazalwane enyenza ngisibonile mamvuka isandla ngisithanda. Bazalwane, yini eyenzeka after
konke lokhu ingaba uAdam noEve bafa yini la ngashongo yini izwi ukuthi bazofa kwenzekani pho jajabula yozalani sasibanga le ndaba kwenzekani kwayithe uNkulunkulu bazofa kwenzekani baxoshwe ensimini yebo okay before baxoshwe ensimini uNkulunkulu wayengashongo ukuthi mhla nenza lokhu niyaxoshwa wayithe mhla nenza lokhu niyakufa ukufa seyibona lo bazalwane waba nomusa uNkulunkulu na unento engicela siyibone ingene please ngicela sibe quiet umusa kaNkulunkulu umusa ocabuzene kanje nomthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu kuzabe nomusa akawuphula umthetho wakhe do you know that base ubekile umthetho ekwazi law ukuthi mabesona kumele bafe siyabona leyo nto umthetho manje sewurequire ukuthi kufe nomuntu owonile siyabona leyo nto irequire kune penalty kumele ikhokhwe before labantu if kuthiwa bayaphila baphile notice into eyenzeka bazalwane siyakhumbula siyakhumbula bazalwane ngofunda kuGenesis chapter 3 verse 21 njengoba benqunu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenzela uAdam noEve uthini ikhumba lithi ikhumba bazalwane isibhuku yebo isibhuku ngiyakhuluma lo gama but in English ithi coat of skin yes and bazalwane kuze kube khona isikhumba kumele kube khona isilwane esifile siyabona bazalwane kumele kube khona isilwane esifile uAdam noEve angisho babethi they were ashamed I think they were ashamed ngoba we are naked manje uNkulunkulu sebabonisa uAdam noEve ukuthi ishame yabo uhlazo lwabo luzofihlwa ngokufa besilwane esingenacala kwaqale ebona isilwane the first time ebona ukufa kubona lana uAdam so the reason why engafanga uAdam is because kunenye sacrifice eyenziwa now the sacrifice yaseyisymbolize isivumelwano uJesu seyisenzile noNkulunkulu Baba ukuthi mabangafi and the moment kungena isono kwangena nomsindisi you know that bathi inkosi mabangafi uzoyithatha indawo yabo hawu bazalwane asikhumbuli yini ukuthi ithini iBhayibheli incwadi yeSambulo chapter 13 verse 8 ngoJesu ake siyibukeni ukuthi uJesu wafa nini uJesu wafa nini bazalwane ake sibukeni chapter 13 So this lamb is representing let's say fundament. Chapter 13 verse 8. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. Wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Sayise lo nto bazana simeni lapho the last line kuthiwa uJesu uyiwundlu elihlatshiwe ngeEnglish ithi from the beginning or from the foundation of the world. Sayise lo nto bazalwane kuthiwa uJesu uyilelundlu elahlatshwa from the beginning. So the only reason why bathi besenzile lesono baqhubeka ukuphila ingoba uJesu wangenelela. And even though uJesu wayezofa esiphambanweni only 4000 years from now from lesi sikhathi lesi bengene esonweni but ngenxa ukuthi uJesu asezipledgile ukubafela bathola ithuba lokuphila. So the only reason why bengafanga ingoba uJesu wangenelela bazalwane. And you know uAdam mayifunda lento inhliziyo yakhe yathinteka ukuthi insindiso yakhe ithekwe ngokuphila kaJesu. uJesu naye ebemthanda uJesu manje emvakashela uAdam ensimini yase-Eden. Manje sekuyena okumele afe for icala labo abalenze besazi ukuthi lento irongo. Mawufunda incwadi kunenye incwadi kuthiwa iChrist in his sanctuary sengikhohlile ipage ukuthi ubani. Ithi Adam's first sacrifice was a most painful experience. Ithi his hand must be raised to take life which God alone can give. And as he slew the innocent victim,
He trembled at the thought that his sin must take the life of the spotless Lamb of God. And he marveled at the infinite goodness that would give such a ransom to save the guilty. Kuthi wamangala uAdam ukuthi uNkulunkulu anganikela ngenkokhelo engaka ukuze asindise abantu abanecala. Akusho ukuthi si innocent sinecala. Genesis chapter 3 nje lokuphela bazalwane. And so bayaqhubeka benza leminikelo for 2500 years, almost 2500 years benza leminikelo ayikho enye into. And then kwathi ngelinye ilanga sila soyibamba khona. Aselu Exodus chapter 25. Sizoyibamba lapho bazalwane. Bazalwane lethi sesifunda. Uyabona thina masifunda manje kuba ngathi nje into yebo yenzeka. Ngesikhathi kusenzeka lokhu, nesikhathi uJesu evuma ukuthi uzothatha iposition yabo. Kwa kuyinto eqalile. Mawufunda ngayo incwadi kaPetrus and Prophets chapter 4, plan of redemption. Kuthi uSathane abantu masebengenile esonweni waseyijabulile ukuthi yebo abantu seyibabambile. Ayiseke indlela abangaphuncuka ngayo manje. Waseyiqedile. Futhi nezingilosi ukuthi indlela zazikhala ngayo, zazikhala ngoba zazi ukuthi ayikho indlela abantu abangasinda ngayo. Siyibona le bazalwane. Kuthi kodwa uJesu maseyiqhamuka. Naleli plan leli kuthi it was the marvel of all the universe. Kuthi kwamangala izulu lonke. Izulu lonke ngomnikelo uJesu. Manje sayifunda nje thina ukuthi uJesu wanikela. This is something was an ingilosi zazibamba umlomo. NoSathane umbhala yamthusa. Kuthi kanti uJesu ubathandana abantu. Why abantu masebengene esonweni angabayekeleni nje baze kumina. Wadela ukuphila kwakhe. It's amazing ngempela. I guess we're going to stay Exodus chapter 25. So ngithe bazalwane, so senze nje history yethu kona sithathe isikhashana kancane. La ngena khona isono. Sizama ukunderstand the background yani ye sanctuary. Lana sanctuary bazalwane la emhlabeni ibingavili. And ukusukela lana kule first sacrifice eyenziwa. Ukuya phambili iminyaka year after year akho sanctuary. Into abayenzayo kuphela iminikelo. Siyakhumbula ukuthi noAbel noKayini benza umnikelo siyakhumbula. Lemhlatshelo lama sacrifice akhomba ukufa uJesu azokufa. Siyibona leyo nto. Baqhubeka lama sacrifice kuqhutsheka for almost 2500 years. Kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu mayeqeda kubakhipha abantwana bakhe eGibhithe wakhuluma enye into. Asibukeni Exodus 25. Funde verse 8. Mabangenzele indlengcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. Siyibona le bazalwane. uNkulunkulu lana seqeda kubanikeza i10 commandments umthetho. And uNkulunkulu lana bazalwane seyakhuluma. Uthi uMose akahambe ayothola ama offerings kumuntu wonke. Awabala uNkulunkulu afuna igolide isiliva. Siyabona leyo nto afune izikhumba ezithile. Musa nje kuverse 1 uma ku verse 7. Ileyo nto itholayo. And then uNkulunkulu asho isizathu saleminikelo salama offerings. Uthi ngalama offerings bazongenzela ini? Indlu engcwele ukuze kuthini? Sanctuary le iqala lapho. Mose usentabeni noNkulunkulu ngalesikhathi. Uyamnika imiyalo ukuthi yakhiwe kanjani isanctuary. Now ngicela ukubuka so that ngicela ukubuza sengibona abazalwane sizwile phambi sikhuleka. According to that verse, sithini isizathu sesanctuary? Izandla usala. Yebo mthala. Uthi ukuze ahlale phakathi kwabo. It's so that uNkulunkulu akwazi ukuhlala phakathi kwabantwana bakhe. Uma ngabe yakhumbula phela. After kungena isono ensimini yaseEden, bayaxoshwa ngisho sayakhumbula. So, ngendlela ethize bayayiluza ipresence kaNkulunkulu. Now uNkulunkulu seyambula indlela
ukuthi abantu bazokwazi ukubuyiselana naye baphinde bathole ini ipresence kaNkulunkulu. Cela ukubuza kokunye bazalwane njengoba sifunda nje Exodus 25 verse 8. Iplani le sanctuary livele kubani? Le plan lokuthi kumele kakhiwe i-sanctuary livele kubani? Mama Soda Famthini. uNkulunkulu. Sayizalwane bazalwane. So kakuyiplani lokuthi abantu bahlale noNkulunkulu and futhi livela kubani? uNkulunkulu. Ilento sayibona siyizwa kahle ngiyabona. Asibone into emangalisayo la ukuthi akubona abantu abaya uNkulunkulu bathi inkosi icela usize usitshene ukuthi yini ofuna siyakhe ukuze uhlale phakathi kwethu. Akubona bacelile. Lento yokuhlala phakathi kwabantu isuka kuyena uNkulunkulu imbala. Ngizama ukuthi bazalwane isifiso sikaNkulunkulu sokuba nabantu sikhulu ukudlula isifiso sabantu sokuba noNkulunkulu. Sayizalwane bazalwane. That's why sibona uNkulunkulu ayalindanga ukuthi kusuke bona bathi hayi inkosi siyabona manje usisizile sikhiphe eGibhithe. Sesifuna manje ukuhlala naye senzeni? kaNkulunkulu onqanelwe ukuba nabantu bakhe. Amen. So bazalwane masikhuleka lento ngiyithanda kakhulu. Masikhuleka sicela ipresence kaNkulunkulu. Sibayikhumbula kakhulu uNkulunkulu nyazi imicetha benathi naye vele uyafisa kuba nathi kakhulu. Asimshintshe imqondo. Umkhuleko uzohambulela thina ukuthi yini emeli ilunge kuthini ukuze sibe noNkulunkulu. Amen. Duyisize bazalwane. Na ngicela ukubuza ukugcina. Yini njengoba sekenzwa i-sanctuary ukuze abantu bazohlala noNkulunkulu? Yini enze ukuthi abantu bangakwazi ukuhlala noNkulunkulu? Yini ehlonisa uNkulunkulu nomuntu? Amen. Isono yebo. Even though bazalwane niphendule izandla zingekho. Ngiyacela waniphendule kahle. Isono. So let's think about it manje. Isono esihlukanise umuntu noNkulunkulu. Asithi bazalwane uNkulunkulu ngala umuntu ngala. Isono sisesele sibahlukanisile sayibona leyo nto. And then uNkulunkulu uthi makakhiwe i-sanctuary. So that uNkulunkulu azokwazi ukubuyiselana nobani? Nomuntu. Leyo nto isitshenani ngomsebenzi we-sanctuary? Izandla bazalwane. Yeah, where is it? Izoqeda isono. Amen. Ngoba nayo into evalile. So i-sanctuary yambula iplani kaNkulunkulu yokususa lento evalile. So i-sanctuary yindlela uNkulunkulu adila nayo ngani? Nesono. Nesono bazalwane. And siyakhumbula kule sanctuary le babeyakhile. Even though abantu yayikhona i-sanctuary ekhona uNkulunkulu emane ezambule lapha kwindawo engcwele. Kodwa still kakune distance ethile ekhona between uNkulunkulu nabantu. Babengakwazi ukudlula kwindawo ezithile. Sayibona leni bazalwane. Do you know ukuthi isizathu logo yithi? Ukhona oshini impendule right futhi. Yiyo nje ayikanye bazalwane. Isono. So still even though i-sanctuary seyikhona abantu bebengabuyiselwanga kulobudlelwane uNkulunkulu wayinabo no-Adam no-Eve e-Eden. Sayibona leyo nto. Still kakhona i-barrier ethile noma sebembona kakuba khona ilifu lemsithile. Sayibona lento bazalwane. Yini inkinga? Isono. Ukuthi uNkulunkulu abathanda abantu. And uNkulunkulu emthanda uMoses enjalo ukuthi Moses ngeke ukwazi ukubona ubuso bami kunje. Uthi uzofa. So ngizama ukubazalana uNkulunkulu usondela kuthina only as much as sin allows him. Sayibona leyo bazalwane. I-condition yenhliziyo zethu eyenza uNkulunkulu ukuthi athi iqelele i-distance from thina. Sayizwa leyo nto. But siyazi isikhathi very soon. La iBhayibheli njengoba lithi babusisiwe abanezinhliziyo ezimsulwa ngoba bayothini? Bayombona uNkulunkulu. So i-sanctuary ilungisa inhliziyo ngoba kune condition inhliziyo kumele zibe kuyona ukuze abantu bakwazi ukumbona uNkulunkulu futhi bajabule. And leyo condition leyo bazalwane ukuhlukana nani? Nesono. Ayokusayibona le introduction nje incane sanctuary asiqedanga, but I think that is enough for isikhathi esinaso bazalwane. I-sanctuary iveza ucebo losindisi. Lento isikela kuphi? La umuntu ewe esonweni. La umuntu ewe esonweni. La uNkulunkulu waveza ngalokho ukuthi kune sacrifice kumele yenziwe ukuze umuntu asinde.
but i-sanctuary iveza more than just the sacrifices oyibona esifunda iyaveza ukuthi hayi for 2500 years babenza ama-sacrifice kuphela but i-sanctuary iyaveza ukuthi hawu kuyadingeka nompriest ozoba umlamleli sayibona leyo nto indaba ayiphelelanga lapha kwi-sacrifice kuphela kudingeka nokuthi kube khona umpriest and uma ungayazi i-sanctuary uzozitshentshela indaba iphele esiphambanweni kuphela. Do you know that? Indaba kaJesu ekwindawo engcwele nakwindawo engcwele uzothi into enamsebenzi leyo indaba iphelele esiphambanweni uma ungayazi i-sanctuary. Do you see that bazalwane? So kubalulekile ukuthi sazi i-sanctuary ngoba yona iyona ehambula icebo ukuthi izinhliziyo zethu zigezeka kanjani, sisuka kanjani isono. Bazalwane ngizovala ngomkhuleko ngibese ngiyabona ikhona izandla ngiyobe mhlambe sengizihlanganisa nomkhuleko nje umfishane soba nawo after the start then kusukume okay mamsabelo director yebo azovela sukume nje brother Andile. Asithobise nje amakhanda sibonge nje uNkulunkulu bazalwane ngothando lwakho olumangalisayo. Jesu bazalwane wafa la kumele ngabakufe thina. And ngiyanxusa namanje bazalwane. Kuyekwenzeka ukuthi umuntu eze enkonzweni kodwa akaze alibone uthando lukaJesu. Akaze azinikele yena ngempela ngokuphelele uJesu Kristu. Athi uJesu akuseyena uJesu kamngani wami, akuseyena uJesu kababa wami, kama wami, ka-anti wami, sekuuJesu wami ngento ayenzile. Bazalwane umkhulu umnikelo wenze uJesu. So esivale amehlo sithobise emakhanda. Ngicela bazalwane abantu, not wonke umuntu othi inkosi bengakazi nje izinikele kwena ngokuphelele. Ngiyacela namhlanje ukuzinikela kwena ngokuphelele. Ngiyabona uthando lwakho, angifuni bazalwane ukubona abantu abaningi makhanda wethu athotshiwe amehlo ethu avaliwe. Umuntu othi bengakazi nje izinikele nje ngokuphelele. Ngiyacela namhlanje ukuzinikela, ngizinikele ngempela ngingalandeli abantu, sengilandela wena uqobo. Cela umuntu onjalo bazana phansi isandla, umuntu othi Nkosi ngifuna ukuzinikela ngokuphelele. Ngifuna ukuzinikela ngokuphelele. Ukuzinikela nje ngokuphelele. Ngibona i-sacrifice wena wasinikela ngokuphelele ukuze ngiphile. Bazalwane isikhathi siyasiphelela, we are going to see it very soon. Ngiyacela bazalwane singadlali around umthombo kodwa singene kona sigeze. Ngiyanxusa kakhulu both kwabasha nabadala ukuthi thina sonke bazalwane umuntu owaziyo ukuthi mina Nkosi nje bengize ngiyeze enkonzweni kodwa kuningi engikwenzayo okuphambene nentando yakho. Ngicela umuntu ophansi isandla. Ngifuna nje uzinikela ngokuphelele. Ake siphulekeni. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Uyazibona Nkosi izandla zabantwana bakho. Uyabona Nkosi lenhliziyo zabo. Ngiyacela Nkosi usincede. Sibe nawo Nkosi ukuzinikela. Nkosi ndiyathinteka kakhulu esifunda ngesacrifice owayenza kusukela ekuqaleni Nkosi. Ilizwi lakho elithi Nkosi yamangalisa izingilosi zezulu. Ngiyacela Nkosi zonke izithembiso ozithethile elizwini lakho zenzeke Nkosi kubantwana bakho baphamise izandla. Uthembisile Nkosi, this is a promise not just a command. Uthembisile Nkosi ba uzofaka enhlizweni zethu inzondo yesono. Cela usincede Nkosi sisizonde isono. Nkosi siyakucenga kakhulu. We are asking Heavenly Father for a hatred for sin. Please Heavenly Father, usincede. Siyazi ba kukho enough nje ukuhlukana nesono kuphela, kodwa sibe sisasithanda. Kodwa Nkosi asikwazi ukuzenza sisiyeke Nkosi ukusithanda. That's why Nkosi siguqele phambi kwakho sicela inzondo yesono. Nceda Nkosi wonke umuntu especially Nkosi abo baphakamise izandla ngelixesha. Yamkela Nkosi abantwana bakho bathengile ngegazi. Banike Nkosi namhlanje ukuphila okusha. Bagcwalise Nkosi ngomoya wakho ingcwele. Ngiyacela Nkosi konke, ngicela ube nathi siqhubeka nje Nkosi the programs. Ngicela konke Nkosi in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.